Ubah HDR Lyngdoh Menteri ke Kampo yang berim ke Sarkar Jala bat ubadang penkrea ban aireng hak election MLA Arajar Arpulai nak United Democratic Party UDP ulah Khlad no nak ni kesela pertai hak no pai singi ka arpo terik rumpang Arajar Arpulai habet ni hospital Shillong kat kum kita long kubor laong bawa HDR Lyngdoh ulah Khlad nak jing sitom kepala lap kendit yau hak ni ke janmian Ubah HDR Lyngdoh ulami khmat labun sin ya ka Sohiong Constituency haswa bod syarem hak election MLA Arajar kat HDR Lyngdoh Menteri ke Kampo yang berim ke Sarkar Jala bat ubadang penkrea ban aireng hak election MLA Arajar Arpulai nak United Democratic Party UDP ulah Khlad no nak ni kesela pertai hak no pai singi ka arpo terik rumpang Arajar Arpulai habet ni hospital Shillong kat kum kita long kubor laong bawa HDR Lyngdoh ulah Khlad nak jing sitom kepala lap kendit yau hak ni ke janmian Ubah HDR Lyngdoh ulami khmat labun sin ya ka Sohiong Constituency haswa bod syarem hak election MLA Arajar kat pra